Pozdrav, ja sam Aleksandar iz Korga i predstavit ću vam nove Korgove kontrolere Nano seriju. Nano serija. Revolucija u portable kontrolerima. Ako ste muzičar u pokretu, onda vam zaista treba jedan od njih. Potrebno je samo da se odlučite koji vam kontroler najviše odgovara. Nano Key, Nano Pad ili Nano Control. Međutim, njihova cena je toliko pristupačna da ćete najvjerovatnije želeti da posjedujete sva tri. Osim u beloj boji, postoji modeli koji su skroz crni i na vama je da odaberete stil koji vam više leži. Nano kontroleri se povezuju na USB i slobodno možete povezati sva tri na USB hub kome ne treba dodatno napajanje. Nano Key je klavijatura do 2 oktave, koja, iako je tanka svega nekoliko milimetara, strašno je udobna i laka za sviranje. Dirke su koncipirane kao ne na laptopu i imaju odličan feedback pod prstima, ali ono što je neverovatno je to da su osjetljive na dinamiku, i to na vrlo prirodan način jer imaju odličnu rezoluciju. Sa leve strane su kontrole za pitch bend i modulaciju, kao i tasteri za promjenu oktava. Također, gornji CC Mode taster pretvara Nano Key u klasičan MIDI kontroler koji može da šalje bilo koje preprogramirane MIDI poruke ka vašim uređajima. Kao bonus, svaki vlasnik Nano Key kontrolera dobija uz paket i Korgov M1 Li, softversku verziju legendarne Korgove radne stanice M1, što je zaista odlična prilika da za istu cenu dobijete sve zvukove i efekte sa Korga M1 u softverskom izdanju koje može da radi kao standalone aplikacija ili kao plugin u VST, Audio Unit i Artas formatu. Nano Pad, beatmaking u pokretu. Zabeležite pattern, loop, riff ili bilo koju vašu ideju kad god dobijete nalet inspiracije. Najveći deo površine kontrolera zauzimaju 12 kvalitetnih padova, koji su isti kao i na starijem bratu, Korgovom popularnom pad kontrolu. Osjećaj pod prstima je odličan, padovi reaguju bez greške i imaju visoku rezoluciju. Svaki pad može da šalje i do 8 MIDI poruka istovremeno. Ukoliko brzo napunite sve padove kontrolama i treba vam još, samo je potrebno pritisnuti Sync taster. Na raspolaganju su 4 banke po 12 pad kontrola. Sa leve strane se nalazi XY pad koji može da kontroliše flamove, rolove ili bilo koji drugi set MIDI poruka. Što otvara razne opcije za Nano Pad, da se ponaša kao surround panner, crossfader u player aplikacijama ili bilo koji od parametara nekog virtualnog instrumenta. Posjeduje hold taster kao na Chaos padu koji pamti zadnju poziciju prsta kada napusti XY pad. Kao i uz Nano Key i uz Nano Pad dobijete gratis kao deo paketa Toontrackov Easy Drummer Lite, popularni bunjarski softver sa odličnim bankama bunjeva. Nano Control. Toliko kontrola na tako malom mestu. 9 fadera, 9 knobova, 18 tastera koji mogu da funkcioniše kao momentalni ili prekidački ili čak kao triggeri za akorde i note. Sa leve strane su i transport kontrole. Svaki od prekidača ima pozadinsko osvetljenje, tako da i u mračnim sredinama možete bez problema da vidite sve što vam treba. Naravno, kao i na svakom Nano kontroleru tu je i Sync taster, koji vam daje mogućnost memorisanja 4 banke kompletnih podešavanja za kompletan layout vašeg kontrolera. Nano Control možete koristiti kao mikser vašeg DAW softvera, kao drawbars virtualnih orgulja, kontroler za virtualne instrumente ili za triggerovanje samplova, fraza i loopova kao na primjer u Ableton Live softveru. Jedna od prednosti ovog kontrolera je da ne nudi klasičnih 8, nego 9 kanala, što je mnogo praktičnije. Na primjer banka od 8 kanala plus master fader ili naravno drawbar control, gdje često u praksi jako se osjeti nedostatak zadnjeg drawbara za visoki harmonik na orguljama. Ono što je super jako praktično je to da vam ne treba poseban softver za setovanje svakog Nano kontrolera. Korg je kompletnu seriju kontrolera objedinio u jednom softveru. Sve što je potrebno je otići na Korgov website www.korg.com/nano i u sekciji Downloads samo treba skinuti softver za kontrolu. Tu su također i Korg MIDI driveri u slučaju da izgubite instalacijni disk. I dalje je lako. Kada startujete aplikaciju, izaberite kontroler koji želite da editujete i to je to. Vrlo lagan i intuitivan softver je u pitanju. Samo izaberite scenu koju želite da modifikujete i dalje je sve jasno. Sve presete možete da snimite na vaš računar, a da bi rad sa kontrolerima bio još lakši u startu, na istoj onoj stranici sa Korgovim softverima se nalazi i ogroman broj besplatnih preseta za razne aplikacije. Sve što je potrebno je da ih skinete i uživate u daljem radu. U svakoj kutiji sa Nano kontrolerom dolazi i kupon Got Nano Get Live. Uz taj kupon dobijate popust na kupovinu muzičkog softvera Ableton Live, koji drži primat u produkciji elektronske muzike, a provereno radi jako dobro sa Nano kontrolerima. Da rezimiramo, Nano kontroleri su savršen izbor za sve one koji se bavi muzikom, ne samo za DJ-eve i producente koji su non stop na putu, nego i za sve ostale u studiju, jer njihova nevjerojatno niska cena omogućava svima da budu vlasnici ovih super cool malih, ali moćnih spravica i
i definitivno svaki muzičar duguje sebi makar jedan od ovih kontrolera u svom arsenalu. Ako želite da saznate još više o ovim kontrolerima, čekirajte Korgov sajt na korg.com/nano, pogledajte još nekoliko primjera na internetu i na YouTube-u i naravno ako se odlučite da postanete vlasnik ovih mališana, javite se vašem najbližem ovlašćenom Korg dileru. Pozdrav od Aleksandra iz Korga.